Wonderlik om vanoggend saam te kan kom rondom die woord van die Here. Sondag 5 April 2026, waar ons die opstanding van Jesus Christus herdenk. Wat 'n voorreg het ons om sy woord te kan neem, sy woord te kan lees en te kan hoor dit wat gebeur het gedurende daardie tyd. Maar voor ons verder gaan, kom ons bid saam. Vader, ek sê vir U dankie, Here. Dankie vir die voorreg wat ons het vanoggend om rondom U woord te kan vergader. Here, en baie keer neem ons dit van selfsprekend, dat ons maar net by mekaar kom en U woord neem en lees, maar Here, dis 'n voorreg wat ons het. Want U deel die geheimenisse wat in hierdie woord vasgevang is met ons. U deel those secrets that you reveal to us is to change our lives in accordance to your word. And Father, so many times we want to do our own thing, but Father, you say this word has been given to us so that it can shape us, so that we can learn from your word. And this morning, as we celebrate Resurrection Sunday, I pray, Lord, that your word will shape us as we read it, as we share your word this morning. And I pray this in Jesus' mighty name, in die naam van Jesus. Nou ja, mense, wat vir my so wonderlik is dat Jesus in elke facet van ons lewens betrokke is, dat hy so deel is daarvan, en hy ken en hy weet presies dit wat ons daagliks ervaar, dit wat ons daagliks mag deurgaan. Ook dit wat jy vanoggend ervaar. Het jy 'n opgewondenheid in jou gees? Voel jy dalk 'n bietjie te neergedruk? Maar ek vertrou regtig dat hierdie woord wat die Here vir my gegee het, werklik die liefde wat hy vir ons het en hoekom hy dit gedoen het in jou gees sal laat openbaar. Nou, die opskrif is Jesus se oorwinning is ewig. Jesus' victory is eternal. En as ek net teruggaan na Vrydag, waar ons die kruisiging van Jesus Christus herdenk het, en waar ons gesien het, opnuut besef het dat Jesus die deur tot verlossing is. Dat hy die deur is tot verlossing. En dat hy betrokke moet wees in elke deel van my en jou lewe. Ons het gehoor dat die kruisiging van Jesus 'n keuse van hom geverg het. Dat hy 'n keuse moes maak. Dat dit nie seremonieel was nie, maar dat dit hom 'n duur prys gekos het. Dit is om sy lewe te kon neerlê vir my en vir jou. Wat 'n voorreg het ons om sy woord te kan lees. Wat 'n voorreg het ons om hom te ken in die volheid van wie hy is. Hy het ons losgekoop met sy eie kosbare bloed. Tetelestai, dit is volbring. En ons het Vrydag daarna gekyk. Vandag herdenk ons die opstanding van Jesus uit die dode. Wat 'n wonderlike wete kan ons hê dat hy leef en vir ewig leef. Nou, die geskiedenis is propvol simbole en beelde, wat alles verteenwoordig van koninkryke en lande tot historiese gebeurtenisse, sportspanne, gesinne en soveel meer. Yet, there is no symbol equal to that of the cross of Christ. No symbol equal to the cross of Christ. Countries have their flags. Teams have their mascots and logos. They all convey a message. There's a message as they have the mascots, as they have the flags. They convey a message about whom or what they represent. The blue and white flag with the Star of David takes our mind to the nation of Israel. A scepter speaks of royalty. It speaks of authority. The message of the cross is to unbelievers
foolishness. The word is clear about it. To unbelievers, it is foolishness. But to us, it communicates the willingness of God to save. 1 Corinthians 1 verse 18. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. It's the power of God. So die boodskap en die krag van die kruis is dat Jesus homself verneder het. Dat hy in die vorm van 'n mens aarde toe gekom het, sodat hy vir ewig die dood oorwin het vir my en vir jou. Wat 'n wonderlike wete is dit. Die boodskap van die kruis is deur Jesus Christus, die groot vyand bekend as die dood, oorwin. Jesus het die dood oorwin. En so doende die loon van sonde ten volle betaal. Dit is ten volle betaal. En uiteindelik is die boodskap van die kruis dat dit in die naam van Jesus almal eendag hul knieë sal buig. Almal sal hulle knieë buig en bely dat Jesus Christus die Here is. En jy kan dit self gaan lees in Filippense 2 vers 10. On the cross, Jesus humiliated himself to save me and to save you. That's what he did. As we take up our cross, we too should humble ourselves in order to serve him. That's what we need to do. Humble ourselves in order to serve Jesus Christ, our King, our Savior. To the Apostle Paul, the cross was everything. To him, the cross was everything. And Paul says in 1 Corinthians 1 verse 17, for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom and eloquence, lest the cross of Christ be emptied of its power. Preaching the message of the cross should be primarily that what all of us need to do if we say that we are born again believers of Jesus Christ. That's what we should do. And Paul even goes further in Philippians 3, verse 18 to 19, and he says, for many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who set their mind on earthly things. En ek wil dit in die Afrikaans ook lees, Filippense 3, 18 tot 19. Want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het, en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, en hulle eer is hulle skande. Hulle bedink aardse dinge. So, ons sien duidelik wat die skrif vir ons sê. The cross divide humanity into two groups. This is what the scripture is saying. It divides humanity into two groups. On the one side, the friends of God, and on the other side, the enemies of the cross of Christ. So there's two groups. Ons het 'n paar Sondae gelede dat Jesus ook ons vriend is. Dat ons met hom kan praat, dat ons met hom daai geheime dinge van ons met hom kan deel. Dit beteken dat ons as kinders van God 'n oop kanaal tot hom het. Ons het vryheid om met hom te kan kommunikeer, hoe ook al ons dit wil doen. Die kruis is 'n boodskap. Dit is wat hierdie kruis, en hier agter my staan die kruis. Dit is 'n boodskap wat die menslike siel kan red.
'n boodskap wat die mense lewe kan transformeer, 'n boodskap wat die betrokke hart kan genees en gevangenes kan bevry. Hoekom sê ek die woordjie kan? Want dit gaan 'n keuse van my en jou verg om in vryheid te kan leef, om genesing te kan aanvaar, want ons het keuses. Dit word nie op ons afgedwing nie. So ons het 'n keuse om dit te kan doen. Die boodskap van die kruis is dat die mens met God versoen kan word. Ek en jy het 'n keuse. Ons sien gereeld mense en baie keer ook sportsterre. Wanneer hulle aan 'n byeenkoms deelneem of wanneer hulle in die strate stap, dan sien ons dat hulle 'n kruis om hulle nek het. En ons weet, die kruis verteenwoordig vir ons verlossing. Wat vir my eintlik so hartseer is, baie keer weet mense nie eers wat daai kruis beteken nie. Hulle het nie, besef nie die waarde van wat daai kruis dra nie. En hulle dra dit net as 'n simbool. En wanneer ek en jy dalk 'n kruis dra, moet ons weet, dit verteenwoordig 'n boodskap. Dit verkondig 'n boodskap. En dit is 'n plek van as iemand sien jy dra 'n kruis en begin vra, maar dis mooi, of dan is dit 'n geleentheid om te kan kommunikeer. Jesus het die prys betaal vir my en vir jou. Kolossense 1 vers 21 tot 22 sê die volgende: ook julle vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Ek gaan dit in die Engels ook lees, want die Engels sê dit vir my ook so mooi. Colossians 1 verse 21 to 22. And you, who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now he has reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and blameless and above a reproach in his sight. Through the cross, we who were enemies of God are now made holy. First, before we were saved, we were enemies of God. Then we got saved, and now we are made holy. We are made blameless in his sight by the blood of Jesus Christ. Today we know that as we are being made blameless and holy because of the cross, we celebrate the greatest victory in history, the resurrection of our Lord Jesus Christ. He has risen. The empty tomb is not just a story. So many times we read the word and some people will say it's fiction. It's not fiction. It's real. It's real. The empty tomb is not a story. It's the foundation of our faith. It's the foundation of our hope. It's the foundation of our future. That is what it is. If our hope in the resurrection of Christ does not assure us of a life beyond this one in bodies capable of external existence, how pitiful it would be for us to endure all the hardship, all the persecution of life that target those of the Christian faith. But we do have an assurance. We do have it, and it's in Scripture. It's in 1 Corinthians 15 verse 20 to 21. But now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. For since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. And as I look at this scripture, and he says, where by man, since by man came death, that is through Adam.
Death came through Adam. And now by one man came the resurrection from death. That man is in capital letter, Jesus Christ. He came to pay the price of that what happened right in the beginning in Genesis, when Adam and Eve, when they fall for the trap of Satan and sinned. And that had an effect on us all. And Jesus came and he resurrected from death to set us free. Die opstanding van Jesus Christus bied nie net konkrete bewyse van sy godheid nie, maar gee ons ook die vertroue dat die belofte van Christus vir ewig vervul is. Mense weet, dit wat Jesus meer as 2000 jaar gelede gedoen het, is vir ewig en ewig vervul. Ons kan met die volle versekering glo dat Jesus Christus opgestaan het en hy leef vir ewig. Hy leef vir ewig. Toe Jesus uit die dood opgestaan het, was dit 'n demonstrasie van God se ongeëwenaarde krag. Van sy soewereiniteit was dit 'n demonstrasie. Dood, die grootste vyand van die mensdom, is vir ewig verslaan. Ons kan jubel, ons kan juig, ons kan opgewonde wees, want dit is vir ewig verslaan. Want Jesus leef, selfs na sy dood aan die kruis. Hy leef in ewigheid. He lives into eternity. Die opstanding van Jesus bewys dat die dood nie die finale woord het nie. Die dood is nie finaal nie. Jesus Christus is die antwoord. Alles is in hom. Ons word 'n nuwe lewe gebied. Ek word 'n nuwe lewe gebied. Jy word 'n nuwe, vir jou word 'n nuwe lewe gebied. Nie net in die ewigheid nie, maar reeds nou. Ons het die voorreg om nou met hom te kan kommunikeer, nou in te leef in die ewigheid. Want wanneer ons sterf op aarde, wanneer hierdie vleeslike liggaam tot 'n einde kom, is dit 'n oorgang tot Christus, om saam met hom verder te leef. So, ons leef reeds nou al in die ewigheid. Jesus sê in Openbaring 1 vers 17, die laaste gedeelte, ek is die eerste en die laaste. Jesus self sê dit, ek is die eerste, ek is ook die laaste. En dan gaan hy verder in vers 18, Openbaring 1 vers 18, kom ons lees dit, en die lewende, en ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. I'm going to read it in English also. Revelations 1 verse 18. I am the living one. Jesus is speaking. I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and Hades. So Jesus Christ himself declares that he is the living one, the one that was dead and is alive right now. So we see in the scripture, death doesn't have a hold on him, didn't have a hold on him. The same with us. It doesn't have a hold on us if we are in Christ. We serve a living Savior. Mense, ons sê baie keer, ons dien 'n lewende God. Maar besef jy, hy lewe. God lewe. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, die drie enige God lewe. He is alive. We serve a living God. He is present in our lives, actively involved in our lives, reigning forever and ever and ever more. That's what he's doing. Jesus rose into eternal, unending life. Unending.
It's not a life that ends. Eternal, unending life. Jesus is alive beyond the grave, alive in power, alive with us, alive in us, alive to give us life. Life in the fullness of who He is. Today. Not tomorrow, not yesterday, today. Into eternity. Yes, also tomorrow, but we must take it for today. Live for Him today. Christ is risen, not just for a moment. Dis nie net vir 'n oombliekie, it's forever. Dit is vir ewig. En ek dink baie keer besef ons nie die begrip wat ons moet hê van die ewigheid nie. As jy 'n lyn trek, daai lyn gaan aan en hierdie lewe op aarde wat ons nou leef, jy kan net 'n dooitjie maak, 'n punt maak met 'n potlood of 'n pen. Dit is die lewe op aarde, die ewigheid, it's forever. So vir ewig. His victory is eternal. His victory, that what He has done for us on the cross, is eternal. His reign is unending. He will reign into eternity. It's unending. His presence is constant. His promise and His promises is secure. It's secure and in Him. The grave could not hold Him. Die graf kon hom nie hou nie. And time cannot diminish Him. Today, we do not simply declare that Jesus Christ was risen. We proclaim, we declare that He is risen forevermore. As Jesus, as hy die grootste belofte kon nagekom het, naamlik om op te staan uit die dode, sal hy elke belofte wat hy aan my en aan jou gemaak het nakom. Weet jy, baie keer dan praat ons met die Here, baie keer dan vra ons vir hom sekere vrae, of ons het sekere behoeftes. Hou aan. Ons het verlede Sondag, het ons gehoor van God as ons regter. Plead your case with the judge, the eternal judge. Leef voort in die oorwinning en opstanding van Jesus Christus. Leef voort in dit, met die volle wete en versekering dat hy leef. As jy kyk na jou geliefdes om jou, of dalk is jou geliefdes ver, maar die wat naby jou is, om jou is, hulle leef hier naby jou, net so is Jesus. Hy leef naby ons. Ons nie leef naby hom. Baie keer as ons geliefdes weg is, weet ons hulle leef. Net so is dit met Jesus, maar hy is naby. Hy is met ons. Vandag kan ons mekaar bemoedig, dat ons voort kan leef in die oorwinning, wat Jesus vir elkeen van ons bied. As ons kyk dit wat in die wêreld aangaan, dit kan aangaan. Jesus bied vir ons die versekering, die vertroue wat in hom is. The world may shift. The world may shift. Circumstances may change, and it will change. We have seen in the past, our experiences is that it's not always everything the same. There is changes, so circumstances may change. But the victory we have in Christ, the victory that we have in His resurrection will never, never fade, never weaken, never, ever be taken away. Know that. Weet dit. Stand firm. Stand firm. Stay faithful. Live every day in the power of the risen Savior, Jesus Christ. Today, tomorrow, forever. The victory of Jesus, that what He has done, that empty tomb, that empty grave, give us the assurance that He lives. Dit gee ons die versekering dat hy leef. Jesus se oorwinning is ewig. Mag jy werklik in hierdie
daar besef en weet dat hy nader aan jou is as enige iemand anders. Dat sy gees in ons is, dat hy ons lei. Maak nie saak dit wat jy dalk vanoggend mag deurmaak, wat nie so aangenaam is nie. Hy is met jou, hy het vir jou opgestaan. Hy het vir jou leef hy. Hy is daar in die goeie, in die uitdagings. Hy is daar in die trane, hy is daar in die blydskap, want hy leef voort in die volheid wat hy vir ons het. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U leef. Dankie dat U God is. Emmanuel, God with us. Thank you, Father, that we can know that there's an empty tomb. That we can know that You live and have been placed on the right hand of God, the Father. Here, dat U intree vir elkeen van ons. Here, dat hierdie dag 'n dag van opwinding is, 'n dag van vreugde, want U het opgestaan. U het opgestaan. U oorwinning is ewig. The victory of Jesus Christ is eternal. And Lord, I pray that You will be closer to us than ever before. I pray, Father, that You will help us to really read Your word, spend time with You, drawing closer and closer to You, and knowing that You have paid a price for us, that Your blood has been shed for us so that we can live. And we know and we have that assurance that You have risen and You live with us into eternity. I pray this in Jesus' name. Amen. Mag jy 'n geseënde dag hê? Mag jy 'n dag hê met geliefdes, met vriende, en weet en verkondig en 'n getuienis wees dat Jesus leef. Seën vir jou.